Hello guys, my name is Munkhur. I am Director of Youth Ministries Department of Mongolia Mission. I'm really honored to share Ministry of Youth here in Mongolia. Last year we participated Global Youth Day and we held meetings with about 50 young adults. This year we strive to reach our community with 100 dedicated youths and make great impact in our society. I'm glad that our Mongolian Adventist youths are joining this worldwide volunteer community service. Please pray for Mongolia and its young generation. On behalf of Mongolian youths, I'm sending greetings to all of you from Northern Asian Division. May God bless you. Let's be the sermon every day. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. Сайн байцгаана уу? Бид бод Налав сумын залуучууд байна. Намайг Дүлгөөн гэдэг. Намайг Онгоцтой гэдэг. Бид дэлхийн залуучуудын өдөрт Нэгдэж байгаадаа баяртай. амьдралаараа Намалцгаая. Goodbye. For all my days, fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Бид амгалан сүмийн залуучууд байна. Намайг Ихэс гэдэг. Харин намайг Нэвк гэдэг. Дэлхийд дахинд байгаа 8 сарын адвентист залуучууд энэ үеийн мэддэг. Тийм ээ. Бид Монголын залуучууд та бүхэнтэйгээ олон улсын залуучуудын өдөр нэгж байгаадаа баяртай. Peace. In us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Сайн байцгаана уу? Би VR мөсмийн залуучуудаа намайг Усанбаатар гэдэг, намайг Шанжамал гэдэг. Энэхүү хоол хүнс тарааж байгаа өдөрлөгт мэдэж байгаадаа баяртай байна. Та бүхний сүмийнхаа залуучтайгаа энэхүү өдөрлөгт мэдхийг уриалж байна. Амьдралаараа ногоолцгоё. Of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Сайн байцгаана уу? Би Марганата сүмийн гишүүн Гараггүй. Харин би Гайхамшигт сүмийн гишүүн болохоор 21 аймагт байгаа Адвентист сүмийн залуучуудаа дэлхийн Адвентист залуучуудын өдрийн мэндийг хүргье. Амьдралаараа хамтдаа. 'Cause you are. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Global Youth Day 2018 18. Food and Water. Be the sermon. Амьдралаараа ногоолцгоё.